Pila bohon ni exo yu biang praj tu. Dan bok ham ta singi yo ki driver auto ki ba yarap baham mo. Halo perlok perjot pediang sebahab yang pi perkhasikan ni YouTube channel kajungi dem ta kade kelas de kajungi bangin dan ne pod nong ba dalhi mo te na dola sai singi ngilas dang ya katur kajungi te skiwe ki jaka itu ribaret dem ta ba kade kelas de te ngi ko abon bam no ne po Sikkim House mo ne new Sikkim House kadang de ka building thamai dem ta ngi law dan ne po Sikkim House ne ngi stang bangin rung no spo ngin peng dang yo bam ne tingin sepeni pi kai ka bangin order bat kai ka bangin yo kam tan macam ni timing bed te perlok kani kan kata ke Sikkim House pai new Sikkim House pai tanar dai ngin sarung spom ta mo ngin sai pen ep kalong no spo ini kan perlok ta ka Sikkim House mo pai nabar long kom nya ini rung spo long kom no mo wi pai ne dang le rin rung spo ngiru longkom nong Sikkim itu mo. Ngiru longkom nong Sikkim he. Dailan. Oi. Oi tanah dai, Pak. Ini rung sport mo pe don dukan design ro. Pekine traditional dress jongki nong Sikkim. Ni. Kibo ki give a rumah pilaban tiat ki jan ki ni ke embroidery pe sport in serung sport in sport pe tang nan ni swang in serung sport mo thi ka restaurant sport ni wan bam ki ne ken ni la ko bam ki ne dem debi la ko bam ki fi oi kita kan ada dua lagi jeng apa ni lagi sim nama dia ani ni pet enjoy Pese itanat dai pe dia perlu pai marsnya poin ni ngila order sau ni ulafing ni habam lang ban ni kasu dia ni do masih fried rice dok mesti ni do senang sau waktu momo dok mesti mah kematang in pet ep ka restaurant ba surrounding tu baik ka order ni ini tuka kamdai alkohol umso adakah ni ko umso tambah kadung jam kapia tem tang las tang span khat ai kom smart ni especially this thing is tip sure dia perlu tang nyabam no dong laping no ai mah ni laping pe itu ngabang baksan fried rice dok mesti first time kita ngabam pan ngabang belok ni you how bandi basuri Di perlu kontung ngilat debam nan ni na po Sikkim House tingi ong bangin lay direct no sa Jakasaru sunang mo na marbal ngila kadang ni debam ngila susong be kali la shu yung imjiat ke jatem tas ngiyong evening work hadalhi hashalom to evening work ngila ong bang ngila bam pi pala tingin nyai ke jat no kan ka khnang bakan thamhiar ka po bat ka bam anda dula pangat bala jam slap mende tim dasyet kan syurake bro histab usla bahasnya dang surang mentan hi kemudian hakawe ka posh area mo pansil ma gaspat ya kai kom ne teng teng ji ya ke jat em menta te happen melian ya ke jan
basa siya di ka kaya kita ro ka biang. Hmm. Hakini ki plan cities te biang. Oh. Plan localities. Henry hakitu ki balong old city. Punjab eh. balong slum te. Lasa hot. Mano. Oh. Pengidan ni kan. Kenja bah ni ka ada ka Posh City mo hiju om. Kan ni balik sakot Posh City nomor ba kisah ki minister ki celebrities ki aktor aktris ai rumah kisah sini kilan. Pila bohon ni eksau yu biang peraj tu. Halo remyo terumbai res Delhi. Menta yo terumbai baik hak te. Kamdai syu ke bosma. Lade belasa terumbai. Pai perlok habar jong kane ka pak dan kini ke yang kesau. Dan dar jing tiaru dai. Bas ha. Ha. Animal Betul. lovers ki bawan siya po Delhi. So babaluan kay ang yahan ni rupa doggies. Oh. Kay yang doggy doggies. Aja ka bandi street dogs. You can put the jinkya here. What a good culture. But the Delhi em ki brio ka Delhi ki digi way na preng kita ki ba pun hak balik so. Ali. Te perlok mentahi kumni ngilayami. Na jakasa ngilasya syong auto. Bat ka traffic jam huri-hura ngila. Sosat ke jing em. Sosat balik. Lajan saya ka bos. Lajan syaki. Lah. Tentang idang be ya ka bos Dang be ya dan ka bos bos. ngelap. Baik, ia ban heb hak itir nang tu. Lataj Sosat ke jing mo. dan bos pendak lap. Kedai kasih traffic kita nak gila kafe lah. Syukur balik. Oh. Pengiyo दादा नपो दार्जिलिंग दादा आप यहाँ रहता है हाँ यार ऐसा अच्छा कितने साल हो गया यार काफी टाइम हो गया हाँ काफी यार 30 years हो गया 20 मेरे फैमिली को यहाँ 80 years हो गया 80 years ये my age is 54 54 अच्छा आपका पेरेंट्स भी यहाँ रहता है स्कूल कॉलेज भी यहाँ किया आगे सब मैंने 93 में ग्रेजुएट कर लिया था ग्रेजुएशन 93 उस टाइम में तो मैं नहीं पैदा किया अच्छा तुम्हारा बर्थ नहीं हुआ था उसका हाँ वाव Te perlong tangi lapai akan ke Jakama ke bangin. Oh, ab ya ke bos ke jongi ke second station. Dapat pun ni uncle. Daibi. Wan. Oh, sohan. Ani kawan. अच्छा लेफ्ट साइड में खड़े लेफ्ट साइड में Dan bok ham ta singi yo ki driver auto ki ba yarap baham ho. हाँ लोकेशन डाल दो लोकेशन डाल दो हाँ लोकेशन डाल दो Om kumno. Absent location. Abhan ni. Absent location yung Ah, इसको बंद कर दो send location. Ni ini video bana rai. YouTube में रखा Ha. अच्छा Live location. Okay. Kita udang pasang live location mau perlok. Tu driver bos tang tip. Ni yo nem yo kem ta ke bos. Nom yo te namat ngi hap wat sada koi ke bos tang bala Allah sifat dam yo dan bok ngin kermen bangin yo. Bangin lab ya kene ke bos mah bangin nem los. Ti perlok finally ngila yo ke bos ke jong ni mo ngila lab dan bok ba mahamar ba wan ke bos la shimi kitia ke chingi la tebe wot hapo bos la shu ye le ke ni le spi jan cha ie da de bang ki no nga bos mi la shi ni dan bok ki ni na ong kala li ke bos ya spi ski hado hada habli tan jan Kalau I spi ni itu first time in my life at Delhi mga familia. Iyan to video mo din biyaga dagdo. Tam dagdo 8 kilometer o 10 kilometer siya. Nga ay ano yung stas ko bali na wala pa yo ay kapos. Lagang ido ito ko sa nila lost. Ti
nga ini dak siu ngalawan habos ngalawan tap kitiar untuk nomor konduktor la khodut la kitiar ni la shubu bi wudu la subret ngam dia bra yo ngaki no ngaba iti dang ski isuki dah sila dep siu ya dia ni asra ha bang kenjat mana Kan yo penting video shoot apa lah. Layan akan ayat untuk tentang kan ni saya lepas tak yang pelajaran tu Malaysia dan bawa pergi. di perlukan ni ka video inem penjerong suah ni nomor bakal ajerong bahaka video dia kan video konon ni ban skin do biak pakai next video person bahasa ya like share bahasa subscribe kami konon mau perlu tu kumno niat kumno ibu ni si ai ni lai nang ni siya kata-kata. oi dah bye